Udah, gua harus ke kampret, internet kampret. Senjata gua mau meninggoy. Dua puluh. Delapan. Tujuh belas. Enam. Aduh, kampret. 'Duh, kampret. Nggak ada yang maju. Maju bang, barengan majunya bang. Susah lah kalau sendiri-sendiri mah.
Langsung maju aja nanti bang. Gak usah ngambil amunisi, langsung maju aja. Gak usah ngambil amunisi, langsung maju aja. Over here. Pada di belakang ngapain? Coba. Capek. Ya, salah lagi. Check the spark plug Hello and the there. power. Then check the been gas having in trouble the sleeping. carburetor. I took some amitriptyline, but it didn't help. Langsung maju aja bang, nggak usah ngambil amunisi. Langsung maju aja, kanan, kanan, kanan. Langsung maju ya, langsung maju. Ya, dia pakai ngambil amunisi. Capek, capek.
Hai, kampret, kampret. Di base, di base. Di base, dia di base. Ada di base. Di base, dia di base. Hello there. Check the spark plug and the I've power. been having trouble Then sleeping. check the gas tank and the Took some carburetor. amitriptyline, but it didn't help. Ya, habis. Amunisi gua habis. Waduh, tinggal satu. Habis dulu dah. Kenapa ngelag nih? Oh, kampret. Tahu-tahu udah rame aja atas bawah.
Bangke, bangke. Di depan ada. Kampret. Gua dia yang nyampah bangke. Wih, ada di mana-mana, heran gua. Pusing banget, banyak banget anjir.
Buset dah. Nggak aman, udah paling aman di atas udah. Iya. Lagi ya. Mau bikin amunisi dulu bentar. Gua bikin amunisi dulu bentar ya. Habis amunisi gua. Bentar. Amunisi gua habis. Buat. Gerak lumut nih. Belum, woi, sabar lah. Sabar, belum. Buruan. Sabar, Cok. Nggak sabaran amat. Udah, ayo. Misi apa nih? Misi apa ini?
Wah, ini suruh ngapain ini, woi? Woi, lah malah diam. Oh, ini yang naik menara. Eh, Ambo kan? Kalau raja aku duduk tadi punya bola. sini. Ambo dulu tuh dan yang gede nih. Ambo dulu tuh itu. Naik. Situ, sini, woi. Woi. Sini. Itu pencet tombolnya, woi. Woi, Rozi. Lu ngapain di situ? Woi, lu ngapain di situ? Ya Allah. Jadi ya Tuh lu pencet tombol yang ini nih, woi. Lah kemana jatuh lagi lo? Ya salam. Sini. Tuh pencet tombolnya tuh. Nah ya, pencet naik. Pencet tombolnya naik. Nah, menang. nah sekarang lu nya naik. Bola duluan. Naik. Mana? Jatuh lagi. Enggak, gua di sini nih. Enggak bisa naik gua. Itunya gue turunin, lu nya naik. Oh, naik. Itu masuk ke kotaknya.
Asoy mo nang mo nang damo. Lalu di mana sih? Ini di bawah nih. Di apanya nih? Itu loh, naik itu yang tadi gua naikin. Nah, nah sini dah. Habis. Ah. Aku nggak mau. Pencet, pencet, pencet. Nggak ada yang bisa lu pencet kah? Ya ilah kinaninda adut. Di sini. Nah, aku nggak bisa. Kalah. Sini. Ya nggak bisa. Ayo sini, sini, sini. Ambil foto, ambil foto. Sini, 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 sini. Op, op, op. Diam, diam. Udah ambil foto, ambil foto. Nah, Masuk depan. udah kan? Udah. Thank you, Cok. Ya, bloknya udah jam segini udah susah. Woi. Woi, kontes menembak. Kampret, cepat. Oh, tunggu. Ngobrol dong.
Belum. Belum. Nungguin apaan lo? Si kampret malah joget. Udah bisa jual senjata belum lo? Hah? Udah bisa jual senjata belum lo? Lah, kocak. Sono lu sebelah kanan tembakin. Mau misi itu lagi gak? Apa namanya? Yang misi mingguan yang menara tuh. Gue masih 1/3 masa hadiahnya. Gue hadiahnya masih 1/3 masa. Lu udah 3/3 belum? Menara astral anjir.
Di dalam, woi. Di dalam rumah. Mesin cuci gua. Berdua mah susah ini. Lu ngapain di dalam, goblok? Lah. Lah kocak. Pele banget. Buset, 4.000. Kocak, itu tadi level 44 masih 4.000 BR nya. Gile. Nangis. Joget lo kocak. Satu-satu aja ya naik menaranya biar dapat hadiahnya, jangan dilongkap-longkap ya. The interior of the Astral Tower is filled with thick poisonous gas, and the place is crawling with aggressive zombies. Explore this floor carefully to find a way to get rid of the gas. If you Ayo, ayo, find ayo. contaminated crystals, Maju, 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 maju. Itu rajanya ngumpet. Woi kampret, lu jangan kebanyakan joget lu, kampret. good bullet to the brain. Now, go search the next room. We need to make sure the entire area is safe. Lu joget depan bos saya nanti. Mana sih jalannya, anjir? The gas levels in this room are declining. Well done. Now we can take our time dealing with the roaming zombies.
Kampret. I still can't believe it when I see it. What kind of biological structure can create such an explosion? Kalau lawan zombie enak pakai AK ya. Tapi kalau lawan PvP kayaknya enakan mesin gun dah. Biotik lu. Oh. Yang kayak gimana sih? The technical team just confirmed the first floor is secure. Well done. Go to the elevator room and regroup. The mission isn't over yet. Main amunisi. Ganti amunisi dulu. Jangan dilongkap-longkap ya, biar dapat hadiahnya. I have a bad feeling about this. It sounds like there's a ton of them. Mana ini? Kapok lo. Joget terus lo. Stay alert, everyone. This is not a regular amount of zombies. Enak pakai bom korosif, ngurangin defense, ngurangin armor, jadi lembek. Nenggoy. Set, patah tulang gua.
Nggak bisa ngisi amunisi lagi gua. Masa begitu? Information shows that there are self-cleaning air filters scattered on different floors of the building. If you find any, you must protect them and make sure they don't get damaged. Weh, bocah kancut. Mentang-mentang ketek lu putih anjir. Joget mulu. Take cover and prepare to defend. Nice. I'm hurt. I'm hurt. Gas seems to have made the zombies more evolved and aggressive. Watch out for these special zombies. Speak of the devil. That big guy looks pretty angry. Don't let your guard down.
Buset, kuat banget ini. Lah kenapa itu dia diem aja? DC ya? Itu kayaknya DC tuh satu orang. The elevator room supplies are ready. Go back to reload and rest up. Waiza. Ini si Waiza DC guys. Senjata apaan itu anjir? Pistol air. Lu pakai pistol air. Ya, AFK dia boy. Kick aja kah? Kick apa gimana nih? Mau gimana nih? Iyalah orang itu tembakan support. Turun lagi sih kampret. Kick apa enggak nih? Kick aja ya. DC kayaknya dia offline tuh. Apa ketiduran? Kita kick aja ya. Udah. Ayo kita masuk. Langsung 8. Lumayan nih hadiahnya. Kok gua nggak bisa ngambil amunisi lagi ya? Let's be as careful as possible on this one. Take a good look around, but be quiet. According to the building's blueprints, there are classified zones from the 5th floor upward. And you just know that Butuh anyone with akses. an ID card is probably Gimana turned into a aksesnya? zombie. Oh dari zombie. That was lucky. Now you can get inside the locked areas. The gas levels are falling. Get to the next room to refuel. Wah enak kalau lawan zombie pakai itu ya, senjata bredet itu ya. Gas levels on the 1st floor are back to normal. Go to the 2nd floor and continue decontamination.